Turn us on when you're ready to have fun. So, ayan, Ethan, good afternoon once again. At siyempre, medyo naangsag kan sa mo ama. Nagalasa na pa ngay. Ay, Tamo mo na ipapahalata matan niya. Gapon sa mo, tikinaparta mo, nagsiya, kinalipatan mo nga. Apo, nagragsak kami na dito, kami pupuutan ti oras. So, may isang oras kaya man, tinapalabas. Kat, kung ni Ma'am Jane, nga di tarwar, nga si diding kada kami, apay, kas nakurang samot. Kung ti oras yung Okay, we have a greetings here. Ading ko from Ading Letlet, Ponsonby of London. Kung dito good morning manong ko. Pakikablaawang man, amin nga pamilyak dita Baluarte. Please, kung nabay, nangruna kiniinang ko nga Sean Ildefonso, my sister Nida Natividad, and my nephew Jonard. Thank you so much, Manong. God bless us all, and more power to your radio program ko na ni Ading Letlet Ponsonby. Ayan, po, Diyos ko kat nagpipintas si anak naman ni Ading Letlet talaga mga kita'y agong da ako makapaapa. Nagtatangos ka? No, kung makita ka nagiti ladladawan da ka kalubak ti agong ko. Okay, ano pa iti kung kunatata? Naimbag nga malumiyumanong, pagritman nila kay kong agdengdenggag ita. It's me, Roselyn, ti San Agustin. Ay, good afternoon keng kakat. The message iti PNP Ramon. Nya ko na ta. Okay, isi ka tinang ibaga kanyak sa tipang tamag. Ay, natagtayan tayo niya. Talang kiti. Kuna na tatek sa mga maawa ama. Sige, pasam. Naimbag nga malam pare June, nagaduga yung mga Ilocano nga kansyon, tinapartuat yun. Kuna na mabalin ka din agkid daw kami ti kopya, nga oray doblean men ti bayad na dito ilang istasyon ti pulisya ti Ramon. Thank you. Kuna na ni... Sino ka da ito eh? Kawam mo ti nakakabil ito yung nagan na angam ading. Sino ti kumparem ka ti Jai? Aduda? Actually, kadawian kanya tayong Ilocano nga no gayem mo. Pare kung kuna mo latan. Pare, teo ginom mo na. Itisak lang na po ko hangkay mo nagkumpare. Kumpare ko na. Kaya kagayan nga, nagaduti angkal di dyan. Nagaduti angkal kung kunada kanya ta dyan. Angkal, kunada di angkal ya, angkal. Okay, may sapay nga greetings ko na naman nung June. Please pakigreet mo man tayo ading Kulerma, Ken ni Bakat Janet nga kaduwak dito boarding house tata. Day off ko kuna ni ading Lina Ballesteros sa Jai Israel ti ayan na ni ading. Oy, apo talaga nga naganos nga dumdungag. Anapay? Naimbag nga malum mo manong June kan kastamot kin kabalong JM. Kablawak man da gito'y kawork ko dito'y Marcelino Farm. Daragsak ti dumngeg kanyayo. Request ko man chay Sismosa Nalpasan. From Anton of Rizal, Santiago. Kat ngarod kas na ibagagtatay at iti segment mi dito'y agal-alak pa lang. At segment mi dito'y adda kami manan kat dahito yan apo yung kay mga ganan. Iti surat ngayon tayo basaan tatag at nagapu sa Midwest United States of America through our Facebook page to'y Karubayo 4 Dekduo kat kunana dito'y Dear Ading June. Nagasat ngal daw yung amin dita Pilipinas. Pagyamanan mi nga dito'y balasyo taaw tig adda ti programa yo tasikay adwa tirang tay tapno marig nami latta nga adita kam arubayan ken lugar anak ay pasngayan mi. Kat kastoy met istorya at biyag ko. Awan pa'y duwa atawen ko idi na ulila akti ina kat gaputi sakit tinakam ni amak pimano umat nakikapon iti US Armed Forces ket imbati na ken ni apong ko. Kabayatan tinak pa nagdakkel saan ko anarik na nga ulilaak ta permimet ti ayat ken anus dagiti uliteg ko nga di makkalat. Gapupay ket din nga awagan dakti taraken ti sangkabariwan. Ididda akong tinangato nga pagadalan, nagpariknan ti amak nga kayatnak nga alaan sa Amerika. Madik kayat ti sumuro ta saan kong mapanawan tay kaulis ko nga apong wenno inang bakat. Dimanon kami pa'y ti munisipyo ta madina kayat ni inang bagat ti agpirma ti affidavit of release. Katarabi ingag sinsinangit kami kini apong ko.
Ngem awan tinaramidan mi, agraman dagiti nagkamangan mi, ta agdarom met ti amak no saan nak maala. First time ko ti rumor ti baryo mi idi, napanak Manila, kakuyog ko ti gayem ti amak nga nangasikaso ti papeles ko, ket itilasod ti 3 a bulan na patalgadan ti papankot Amerika, ket nakadano nak nga may maysak. Idi tawen asa nga 10 ket 7. Sa anak pa'y makasaot ti English iso nga iti kadarato, sa enek ti inaramid ko. Pagamuanan na madlaw kon, mamaliw mit tan ti trato ti agsyuman kanyak. Nung nakasango ti amak kat nagsaya at iparang na, ngamin tunda kami laang tagkaduan, awanan, tila at ibagbaga ng islang nga jakmat matartarusan. Numan pa'y kasta inananusak ading June, saan ko ginanda ti nagipulong ti amak, tadyak kayat asyak ti puon ti ririken apad ang agasawa. Ngem idinaragpat kon ti tawen a 18, rimwaran ti kinapudno. 30 days from now, kung natay agsyuman kanyak, pumanawag kanon iji balayda. Imanugot mo ti amak sana pa'y pinasarunwan, kasta itibiyag dito'y Amerika. Madiak maka-English, high school graduate, awan ti amok no kasunod ti agbyag dito'y nga lubong, kasano akon. Day tati saludsod ko ti bagi. Kadaal daw nga mapanak simbaan sang kadamag ko kini Apo, no panubog kanyak daytoy, no kayak nga tanga bakruyan. Apay nga inalanak ni amak no kastoy mutla ang ti pagbanagak. Agmay maysa. No kasano ti panangilala ti napanawak nga kaules ko, isumet ti panang baybay ti mismo nga nangala kanyak dito'y baro nga lubong ko. Adun ti agay ayam dito'y panunod ko, at dakang agsamal. Ken gapo ta 18 akon, mabalin kumutan ti mapan pag-iinuman, wenno bar, tapno agbartag. Wenno agpakawala aklartan. Ading yun jak ammo ti pagkamanga. Gapong arod ta kalikagumandan ti papanaw ko, inaklon kun tay awis ti may sa agayan ko. May sa akwarto ti nakasagana ang pagyanak, ti saan ang mabayag, aginggat sa anak makasarak ti permanente. Taado mangarod ti anak na. Dinting ngarod ti panagpakadak. Or-urayak nga ibalikas da nga, don't leave, please stay, we will take care of you. Ngam saan ko anang ngag. No di ka di. Good luck. Kung natay asawa ti amak. Kitay mismo pa nga amak, tinangitulod kanyak. Rinabii apan nusa ti panagriknak. Awan inaramid ko no di agsangit, tinagbalin ang kasasaad ko. Ngam tunggal ted tiluag, kararagmet ti ibatak, nga sapay lang kumata iturungnak ni Apo, itinapudno kinasayaat nga dalan. Kaya't kunti agsubli sa jay away, sa jay naulimek abariyumi, ngim awam mo ti kwartak nga igatang ko ti plane ticket. Kasla aklag balan ti kapapanunot, ngim may sang aldaw, kung natay gayam ko. Ipakitam kini amam nga kayam ti agbyag. Ipakitam anabalbalaygi kang imisuna. Ipakitam nga saan ka taga-barbaryo. Saan mo nga sayangan dagitulwam ken patangkenam day tapusom. Atay pulos nga awan mariknam nga asi di tabagim. Ket ijay kun nga inrugi nga sinuro ti dalan. Ti dalan nga amok nga niapot nangiwanwan kanya. Nag-enrollak iti college full-time and I work 40 hours a week. Gapungarod tao met tilugan ko, agsakayak ti bus, nga sumbrek ti klase, kinadamet carpool ko, ano mapanak ag trabaho. No weekends met, at the part-time ko kat, ag bisikleta akbatan. At dalat ta peanut butter, kin tinapay nga tugot ko. Tano mabisinak, ison ti mamudpad. Taawan mo ti kwartak, wino oras nga gumatang ti makan. Kat gapo ta makita ti employer ko nga napursigiak, isudan ti nagbayad ti school fees. Awan ti inaramid ko no saan nga giskwela ken nagtrabaho, inggan na nakapagturpusak ti engineering technologies ken instructional design.
I climbed the ladder of corporate America because of my hard work and consistency. Napanunod kong mabalin konti agawid at Pilipinas for good. Kaya napanunod kong matlaang anyan to may bagata kitag baling anak ko na maamwanda nga nagapuak Amerika. Ken kasanuak nga makatulong kadagit kakasinsin ko no agawid ak. Numan bay kasta nagawid ak tapno makitak no kasano ti biag jay kaulas ko. Damakutan ket adun ti masapol na. Umad adu pa yan ti kasinsin ko nga makasapol iti tulong ko. Isuda nga rod ading June ti nagbalin nga inspirasyon ko. Nagsubliak tapno maipakita kiniamak nga uray no binaybay anak. Kayanek ti biag dito'y Amerika nga agmaymaysa. Ururayak mat nga aguni ti telepono tapno kamustaan nan ti taga-Baryo. Ngem uray na naminsan lang kumang tagsanggasat ta umal ti telepono dinak nalagip ni tatang ko. Numan pa'y kasta idi addaan akon basit nalagip na kon ti amak idi masakiten isuna. Ngarod kasrebeng na hangko tinalikodan ti amak. Inted ko amin nakabailak ingganat pan nakaidulin na. Tatan ading June katay am living with the American dream. Naasawak ti first love ko, naadaan na ti talong anak nga puro degree holders ket uri no da panubok nga ited ni Apo aklunek with open arms. Plus, something new came to my life and gave me the will to live. Dagiti anak ko tatat inspirasyon ko nga mangsango ti uncertainty ti biyag ko. Awan ti aldaw nga saan ko may baga kanya dati I love you taamok nga baka inton bigat jakton may baga. Ingga na itataading saan ko nga liplipatan nga itibiyag at dalat na panubok nga ipaay ni Apo tapno maamiris tayo ano rigat man ti adday ta nga dalan iti ka maudyanan na ginawa mo't ipaay na. Agpatengga dito yan ading June katagyang manak ti orasyo iti panangbasan dito surat ko nga inabot na iti doang aldawan ng ikurit. To'y karubayo. Manang Babylin of Midwest United States of America. Makunakmat manang ingkarkararag mo ni Ayat, ninamnamam ni Ayat, dinardarapdap mo ni Ayat, inararapaap mo ni Ayat. Kahit saan mo ngayon sardeng iti biyag, nga agur-uray iti isasangbay ni Ayat. Napintas ti istorya't biyag mo manang tauray no babae iti kinataom, natindam na kanipadas. Nalabit ako na, binaybaan na kati amam, nga iti sabali a bangir, dahi ta kultura, tinangisuro ken ka no kasunod ti agbyag dita Amerika. May sapayakayat ko dito ikat saan mo nga inaramid ka dagiti anak mo, dagiti naaramid ken ka. Iso nga sigurado ak naragsakto iti biyag mo nga pumakadan to dito lubong, ayat adiri Apo. Ta dinanggayam tinapudno nga ayat ti panagbiag mo kadagita familia mitata. Kat ngarod kas kun natay kansyon mi, no anyat aramid mo, isumot ti maganap mo. Kat adit ti ngarod ti sunata mi ang agpay ken kamanan. Pagtaeng nga mamin tumangat kaniyang di ka pa'y agbalang. Tunggal makwentang tinaganan siya, di ka grupap nga agyaman, aside genti ka ni busanan, anyat makunan.
impaay mo. Tunggal makwentang tinaganan siya, di kagrupag nga agyaman, asidegen ti karibusanan, anyat makunang, lunyat aramid mo, isut maganap mo, taisut impaay mo. At tapay panawin mo nga agserbikin ako, kadipaay mo. Kadipaay mo. Kadipaay mo. Okay, datang artis sagot bingo sonata para kini Manang Babylin iti Midwest USA. Ayan, medyo nalungkot iti istorya na kas na kuna tatayan pero successful ba? Nagpintas ending na. Iso nga kita ada sagsagubanit na ada ti bakbaklayan ng krus dita. Urayin nyo lang ti panawan. Ayan. Tamang panahon. And of course, kas mensahe tayo sonata, no nyo ti aramid mo. Isut maganap mo. Isut maganap mo. Ako na dakat. Special greetings to Manong Ador Monses, Kentay Baruna, ni Pare Delmar Monses and family. Siyempre karama na ni Baganan, ni Ma'am Norin Cabote Monses of Bugalian Proper, Ramon Isabela, kat apo sinadya na pa'y tinapan di munisipyo kim matang ti CDT FDD with Apo, matching nagmayatan. signature. Kat kaputa kay kayatan nakanutay Baruna tay may sanga sonata nga kuna natin kat panalkang atok mom ay kat Ni Brent. ni Brent. Hi, So, hello Brent. It's me, Kuya JM. English ka man. Yeah, of course. Badam. Kat, kung napay ni kumpare kang Ian Salcedo, nga di jay, di ka mo man, no, paglimlimangan na tataday tang kumpare. Isagutan na kami man dito, kunana. Agding-dingag ti tropa dito, fish pond. Ti ilegda, nga makangag, tay gunggunam tatay. Ay ka, di first album mi dayta. Kangarod, kada kiti nag-request, iti, agbaliw taman ti emotionan manipod iti nalungkot bigla ta nga mapantinaragsak. Karot kada iti mahilig iti pinalkang atok ma'am para kanya ito Hello, sound check. ay Nabayag akon to'y lubungen, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan pilin day di tatang, ay anak huin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinal ka. okay man Ay nakitak tao, anya nga ay nakitak tao, lawlawagaw ay nakitak tao, ah nigdi balay, ay sombra kangarod
Intaman agi, Sino awisam? intaman agi, Ay, sino awisam? intaman agi. Ah. Yuli di kayo. Ay, kata di unik titalikan ta. Ay anyan nga or, Anyang dahil nga or. ay anyan nga or, O, sige, bye. ay anyan nga or. Ah. Losti Poligyo. Ay, ay, Nagtakel tatol, Puting lanan. nagtakel tatol, nagtakel tatol. Bekta laka sa'yo. Nabayag akon to'y lubungin. Jakpay naramanan. Yoyoy man? Jakpay naramanan. Tay kon ko nadaanan. Bilin tay di tatang. Ay anak kuin kakadramanan. Gayam tay nananam. Tay tukmam apinal ka. Kari Valenciano. Abrusak mantaso. Oh, mali mo. Abrusak mantaso. Yoyoyatan. Abrusak mantaso. Oh, Puti punganyo. Napo daw talok. Mahilig ka nga talaga tinapudaw. Napo daw talok. Napo daw talok. Ah, Lupot akinupin mo. lakit eh. Nagadong abol. Ah. Nagadong abol. Nagadong abol. Sa tapan diling mo. Ay, yeah. Anak nakatio. Anak nakatio. Anak nakatio. Bisyal di baryo. Sumala! Dagiti nahilig iti. Tukmam apinal ka. Wah. Ni, agsasala mo dagiti ka ko. At iti unugan. Karaot makapasurat sika. Nahilig na nga talaga mo dagiti. Por eso ko nahilig ko dito umumiya. Hanggang di ka pinalkang kahit ko dito kayang. Ay, siya baling siya pa. Ama. Nabayag akon to'y lubungin. Jakpay naramanan. Jakpay naramanan. Ay kun kunadaanananam. Bilin day di tatang. Ay anak huwin kakadramanan. Gayam tay nananam. Tay tukmam apinal kang. Gayam tay nananam. Tay tukmam apinal kang. Agsugli, tedda kami manen. Kalpasan apo ti subok manunga, pamalagip. Magatangen ken mangiganen karuba iti second album ti 4 Decade Duo ana pauluan. Adda kami manen. Sa nga puro ket may sa asami uwe nga namnamsek ti pakasaritaan ti biyag ni Ilocano iti naldaw-aldaw a panagdalyasat na dito'y rabaw ti daga. Adda makapaisem no siya. Mapagasalan may kantak